Kua hinga te kaumātua o te hapori o Waitaha, Sandy Wharekawa Kā, e 83 o na tau. Neke atu i te 50 tau i pau i aia ki te hapori hei oranga Moreira. Anei rā te pūrongo a Hania Douglas. Sandy Wharekawa Kā, he māngai mō ngā hapori Māori o Waitaha kua mū. Heuri no te tai rāwhiti, no rangi tuki atonu, i noho kē ia hei kai hāpai i ngā hapori whānui o tautahi. I arahi a rātou i runga o tātou marae, aha koa no hea te marae. He toa taua mo tana hapori ake o Aranui. This area is like a slum area. I believe not, because I lived here for years. Me te hunga i au pēhitia. Some of them may lucky to get jobs and some of them may not. So I really feel for those people. He kaha hoki a matua Sandy ki te aki te whanaketanga o te reo Māori I taua takiwa. Nō rawera te whakaronga atu ki ngā kupu o whakahua tiana I roto I a rātou waiata I titohe I mua I a rātou ngā haka. Ne? Tino pai. Kia ka hatunu tātou. Ngā mātua ki te awhi I ngā mahita. Ka takoto te taonga o te mate ki te whare o te he parapai. Ka nehua atu ki te taha o tōna hoa rangatira ki o tautahi tonu. Hania Douglas, Te Karere.